Shalom, Horasma hubani kita Hagenup, Huria GKPS Jemaat Khusus Cijantung. Menghidupkan himbauan ni pemerintah untuk berkebaktian irumahta ipasirsir Huriat Tado kebaktian Minggu tanggal 22 bulan Maret 2020 dalam bentuk kebaktian Minggu digital. Ara Purnami Hagenupan anggota Huria Boi mandihuti kebaktian Minggu digitalon ibagas malas niuhur. Ando harap Tuhan ta makasemani kita masuk kita Hagenupan. Terima kasih. Shalom Ubat Hagenupan. Selamat hari Minggu Ubat Hagenupan. Janda selamat madihuti kebaktiata ibagas Minggu on. Model liturgi kita model B. Hata persayang dibuat kembali apostolikum. Riap mah kita jongjong. Ibagas gorani na bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing sito palangit pakon tanohon. Amen. Magmalas niyo mahani makapakon Jerusalem, andaha makolopolok mangidasi, ganu hanima na makolong niyo bani. Magmalas niyo tumang hanima rap pakonsi, ganup hanima na mapusap niyo mangidah si hinan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Maktong gumahita. Ham Tuhan na bata Bapa nami,
pagogoh naso tarimbang. Terima kasih ma bamu halani domma italuhon ham hagugohon pakon horjani sibolis mahitehon anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Puhoy ham mahanami aselambin ihapkon hanami janah iarusi hanami burik ni sitaronon niin manghokop hanami janah gabisitong ma pamujion nami hubamu sadalan bani rosuhmu. Amen. Kita puji Tuhan ta, kumane juling haleluya nomor 241 ayat sada das kubani tuluh. Maktonggo mahita masopot undosata ubani Tuhan lebata. Ham Tuhan lebata Bapa nami paridop nyuhur ubani jolma pardosa. Domma iberehun ham anakmu Yesus Kristus gabi jolma anjaha manahon hahirion pakon hadoyukon. Pala mati tak silang laho makop-kop hanami anjaha mulak mangguli naik kunagori atas laho mangapiti hanami. Tapi gadilang ihapkon hanami bagal ni pakop-kopon muin benami. Janah gati seng ihagahon hanami bani goluh nami. Haganupan inma pakohon ni gijang niuhu. Hapung janah kurang ni pangarusyon nami. Onpe na rohma hanami hubamu masopot kon dosa nami. Say palumbang hama uhurmu. Sasap hama dosa nami. Pagugoy hama hanami lahom manangingon hatamu. Aselambin iida. Yahap kon janah yahusi hanami
nadop ihokop hamdo hanami. Ajari hamba hanami, asa iboto hanami terima kasih, mahiteo ni hata apa pembahenan nami. Jalo hamba tonggo elek-elek nami on, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus, sipaluah hanami. Amin. Tangah hita mahata ni nebata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Jahoba na ibata pada yang layak anjaha paridok nyuhur. Nanget man ringis anjaha gog holong nyuhur ni pakon habonaron ni. Napahot kon holong nyuhur ni kubani halak maribu-ribu. Anjaha namanasat hajahaton palanggaron pakon dosa. Hasangapon mabani na ibata ibabong. Amen. Kita puji usia Tuharta, marhitehon buku doding haleluya nomor 384 ayat sada das kubani tolu. Saksihon hitama hapo sayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak, napok saya bani sabta rohon.
Albo saya bani nebata bapa, paguguh na sotalimbang, nama no palangit pakon kalohon. Albo saya bani Yesus Kristus, anak ni nebatana sasadain, Indo Tuhan ta, natibukon ni si Maria, sanggah nape haliapan, mahide tondui napasi, nama naron napahni, bani pandoan ni Pontius Pilatus, ipak silangkon, mati anjaha itama, turun huna itu, mula manggoluh bani namati, bani ari patuluhon, naik ke surga, anjah hundul siamun ni bata-bata, pagugoh naso kau ipakin, unjai maya mula kakira, laho manghumi halak na manggoluh, pakon nadok mati. Albo saya bani tundui napasi, bani kuria pasadan napasi ini, pasawati segala napasi ini, bani asasapan ni dosa, bani pakon ni akula, pakon bani habeluhan sadokah ni dokah. Amin. Shalom, horosma hubata ganupan. Ting-ting bata ikuriaon, Minggu 22 Maret tahun 2020. Ting-ting namasa pakon sihol si pamasawa. Naparlobe kegiatan rutin. Bani haganup kegiatan rutin ikuriatta, sermon lokal, kegiatan seksi, kelompok doa, partonggoan sektor, pakon kebaktian minggu, lape iadongkon ikuriatta. Halaniain kita kuria di GKPS Jemaat Khusus Cijantungon. Paimahon informasi berikut nih umbani pimpinan harian Majelis Jemaat di Kuriau. Namangihut Sinode Resort Cikoko. Bani rencana nasiol yadongkon Sinode Resort tanggal 20 bulan Tolu tahun 2020. Halani mangida situasi sonari. Paimahon kita informasi hut pengurus resort Cikoko. Na Marujunggolo. Doma Marujunggolo anggota Kuriata Aima Bapak Idris Deribel Sumbaya. Bani tanggal 10 bulan Tolu tahun 2020 jam 5 pagi atau jam 5 wib. Jana Iswan Kon bani tanggal 10 sia bulan Tolu tahun 2020. Nah Buritan dol jana ibagas pemulihan Aima Inang Deliana Borus Tebu di rumah sakit Cikini ase itonggohon hitama inangai Podas Nalo. Namangihut penyemprotan lingkungan gereja pakon gedung gereja. Penyemprotan lingkungan gereja pakon gedung gereja irencanahon iadongkon ibagas mingguon. Sonaima bata ting-ting namasa pakon sihol si pamasawan ase Tuhan tama mamasu-masu hita haganupan. Saluh. Paima manangar hataha guluhan hita marhitihon ambilan sadarion kita puji Tuhan ta umani duding haleluya 442 ayat sada das kubani 2.
Damenyene batana mangatasi ganuk pauhuron in manaman ramot pun uhur apa pikiran nasiam ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Shalom batakan upan. Hatani Tuhan ta ambilan bani minggu ta sadarion bani minggu letare. Aima humbani buku pasalmen Salmen 60 sia ayat 30 das kubane ayat 37. Sonon ma isuratkon asiriak mahita mangirikon. Tapi anggu ahu madoik do anjaha marsik do. Haluahon na humbamu ma alu naibata na madingdingi ahu. Pujion kuma goran nebata marhite doling. Anjaha pasangapon kuma ia marhite doring puji-pujian. Aido harosuni Jehovah, lobih kumbani anak ni lombu, lobih kumbani lombu jonggi namar tanduk, anjaha namar tambiri. Tonggorma, nasyam ganuk nama sombuh, malasma uhur nasyam si pindahin naibata, say mulak ma kisah uhur nasyam. Ay tangion Jehovah do nama sombuh, anjaha seng mapas ia bani natarbuang. Say ipuji langit pakon tanong ma ia, sonai age laut pakon sagala naman julur ibagas. Ay naibatado sihol paluah kon Sion, anjaha pajongjongon nido sagala hutan ni Juda. Marianan masih dia ijai, anjaha sidea si madasi. Ginoparni juak-juakni manean si use, anjaha nama kahalongi gorani mangyankon ayu. Ay madasni, kita kanupan na hinargan ni Tuhan ta Yesus Kristus na siyang Bapa Inang, pasya kanupan kuria GKPS, bani panorang on, tetap dohita makatahon terima kasih bani Tuhan, AGP par minggu ata, ibadah ta na seharusnya riap kita ijon igareja on tapi dong hubani na masa itongatongan ni dunia on prosege itongatongan ni negara ta dan setelah kumagi hubani instruksi ni pamarentah sehita beribadah merkebaktian di rumah ta masing-masing tutubar diga doh mahita ge bani hatani Tuhan nama katahon. Ija dua barang tolu halak martuku ibagas goranku itongatongan ni sedia doahu. Jana ay mahoma nasiol ibadah si Daud maritehon ni age ambilan on maritehon ni ungkapan na ia lamini maritehon ni persoalan ni kehidupan
maritihon ni penderitaan na ibaritahon ay tonga-tonga ni bangsa Israel na bani panorang ay ibagas sabuangan. Sadahal siul sebuton agi tonga-tonga ni kita bahwa beribadah kepada Tuhan tidak ditentukan oleh tempat. Beribadah kepada Tuhan tidak ditentukan oleh situasi. Jana maritihon ni gorani mingguta tetap dohita mampu marmalas niuhur damu bani hatane Tuhan narema ondos agi tonga-tonga bani panorang on ija parpasal memang katahon AGP ibagas penderitaan AGP ibagas nama doyuk namarsik tapi na pasti halwahon na humbani na ibata tetap do gabi bagian ni bangsa na pinilih ni sedo muhujay do na siyang Bapak Inang haganupan na hinahlokan ni Tuhan ta Yesus Kristus tetap mahika memuji Tuhan terlebih bani situasi on ketika ada instruksi lambu kita keluar dari rumah yang menjaga kesehatan tapi datang si perlunan aima mari kita perbanyak ibadah kita kepada Tuhan panorang na iberi Tuhan humata untuk berdiam diri di rumah mari kita gunakan juga kesempatan ini untuk senantiasa dekat kepada Tuhan melalui firman-Nya. Mari tihon inarah rumah kita membaca Bibel tadi itu ngatongan ni rumah tanggata. Kalani aido nagabe gogohta itu ngatongan ni goluhon. Jana aido homa nasihol ipaondos parpasalamen ijon. Pujion kudu goran ini bata marhite doding. Anja pasangapun kuma iya marhite doding puji-pujian. Tentu bani situasi nama saya tonga-tonga ni dunia on, agi tonga-tonga ni negara ta on. Tentu naginoran ai mendoding, naginoran ai memuji Tuhan untuk melihat kuasanya. Tentu lang terhambat kita, lang terlanglang kita marhitehon ni nama saon. Demi hujai, mari kita manfaatkan waktu yang diberikan oleh Tuhan semaksimal mungkin. Yakin dan percaya kita. Labin orot ni kita hubani Tuhan, labin daur pikirata kumbani agi nama sa sonarion, agi Hagurot tape boydo homa lambin mar pangarapan. GP buy barita tonga-tonga ni media pakondaligan ay sudah banyak korban tentu dalat tada homa ay laho marsi tonggoan itonga-tonga ni pargoluhan on. Jana janji ni Tuhan itonga-tonga ni goluta bani pasamen oni hatahon tonggorma nasyam ganuk nama sumbu malas mahur nasyam si pindahin ay mata saya mulak mahisah uhur nasyam ay itangi menjauh bado nama sombu anjah sing mapas ia bani na terbuang tongon ia kui hita sebagai hal nabor saya tentu lantar pisakon hita dirita bakon ni nama saon boido hita gay masombu boido hita merasa tertekan halani nama saon halani memang ya marhitihon ni paganupan na ididak kita usai gini alami ni hasomata boydoai parohkon biat artinya khawatir sasa saja mabiar sasa saja tapi ibalik niai mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan lambin rogol ni kita martonggo bani situasi on ase boy tetap kita jupahan malas niuhur demu bani koran mingguta minggu letare malas niuhur ibagas Tuhan sukacita dalam Tuhan. Tentu ahap tindakan nabinahin ni jolma, nabinahin di dunia on, nabinahin di negara ta, termasuk agen nabinahin di gereja. Ya mari kita saling menopang dan mari kita saling mendoakan panorang ni mahuma ibata untuk saling menerima lang marsi salahan nasada dopak nalegan. Tapi mari kita bergandengan tangan. Songon nai hatahon ni agi perpasalmen hubani halak Israel na ijia ase tetap komasi dia manamihon Jahoba bani kondisi na ialami ni sidia ai itangihon Jahoba do nama sombu anjah sing mapas ia bani na terbuang ando harma martihon ni ibadah mingguta sadarion Tuhan namar sangat jana pakai hita panorang nabi nyerene Tuhan itonga-tonga ni gulu taon sa dear ni untuk tetap homa mengondoskan diri hubani Tuhan martonggo hubani Tuhan jana panorang ni mahobat kahoma
lau tetap kita mendengarkan firman Tuhan ibaga saganupan pardalanan ni keluta. Doharma maritihon ni kata ni Tuhan ta naondos pata bani panorang on lang marpak kurangi malas ni hurta ibagas Tuhan. AGP maritihon di dunia on boido moro malas ni hurta, tapi kita yakin dan percaya maritihon dah tetap kita urut bani Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan, itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih mas nami hubamu Tuhan. Nadok membawai hanami tonga-tonga ni guluh on. Masih tetap hanami Tuhan mampu marmalas nihur. Bani hakanupan situasi ni dapat hanami tonga-tonga ni perdalanan ni guluh nami. Indoh matuan ni jalo hanami bani panorang on. Maritehon ni pengalaman iman ni sidau panorang na ijia. Ibadah sin Tuhan ni tonga-tonga ni agi bangsamu halak Israel namang hapon hadoyukon namang hapon hasumbuhon hal ni terbuang sedia. Bapa ni surga, terima kasih ma bani hatamuin na domendos konamhuban nami terlebih ibadah naman dapat kon namasa itonga-tonga ni dunia bani panorang on agi tonga-tonga ni negara nami on maritehon ni dampak ni virus corona atau COVID-19. Posdur nami oleh Tuhan aganupan nama sa ini bagas botok mudo. Jana panorang ni Muhammad Tuhan kuban nami laho tetap mangandalhon ham mandopakon haganupan nama sa ini. Jana Indo na ipagor paham hubani bangsa muna ijia atat nama sombu maduyuk menderita sedia Tuhan anggoro sedia hubamu tetap dohoma i tangihon ham sedia. Jana inma pangarapan nami Tuhan ye maritihon ni ibadah nami ibagas minggu sadarion say tangihon hamma Tuhan aganupan duru-duru ni dunia on bani namasa bani panorang on jana urupi hamma homahanami haganupan bani situasi on ase pita ham pita goranmu i pangajam kon hanami kalani gok bamudo haganupan langit pakon tanah on pakon haganupan pangisini kalani Tuhan tenger mauhur nami jana tetap mahomahan nami Tuhan marondos pita hubamu martonggo pita hubamu bani haganupan na masaon itunggo kanami homa ale Tuhan ge haganupan pagorini kuriamu na bani panorongon ale Tuhan tiap nami beribadah AGP irumah nami marsada-sada siapa tongtong oleh Tuhan naman ramot konsidia tongtong oleh Tuhan pargugoy parmaloi ham sedia bereham hikmat bakon ni kebijaksanaan hubani sedia oleh Tuhan untuk tetap homa setia kubamu jana rahoma Tuhan man ramotkon agi aturan nadumma ibahen dunia on nabinere ni agi pemerintah nami pe dalam rangka menghadapi haganupan namasa itonga-tonga ni pargoluhan nami yakin do kanami Tuhan anggo tetap pemahanami marsaur pakon ham marhitihon ni ibadah nami irman nami be inma homanaga de gogon nami Tuhan lakho marpangarapan apa marmalas nihur mandopakon haganupan namasaon Bapa ni surga carus tonggokan nami homa agi hasumanay pagorini kuriamu dabani panorangon ale Tuhan ibagas na kurang sehat na irawat tongon Tuhan i rumah sakit aima inang hinaholongan ni hurnami inang Deliana borus tepu ada pe mamak surya posur nami oleh Tuhan tongtong do iha somani ham ia jana bertongon ia homale Tuhan terhindar umbani parnaburitan nadong ada pe namasa sonari on ai male Tuhan virus corona tapi terima kasih ma Tuhan do memberi informasi bani pemeriksaan tonga-tonga ni sedia selaku perawat na pakai ham perpanjangan tanganmu lau merawat haganupan naburitan karena informasi Tuhan negatif se tonggonami Tuhan yang pemulihan ni tong maham homale Tuhan naman raboti iya tong kanan homale Tuhan hagi haganupan pagorini kuriamu bani haganupan pekerjaan ni sedia bani haganupan aktivitas ni sedia namani ni hurjau sedia Tuhan BP ihadapi hanami hama holom bani panorang on
asyama tong oleh Tuhan na maka somani sedia. Bapa di surga tunggu kanami homa di bangsa pakon di negara nami on siama tong oleh Tuhan nama masuk sedia haganupan sebani haganupan Tuhan tindakan kebijakan nabi ini pemerintah nami pasu-pasu hama nyale Tuhan nalako hite nami homa Tuhan lako menjaga diri nami masing-masing seboy teman Tuhan karena min homa haganupan terhindar kumbani haganupan namasa itu ngatongan ni dunia on posluhur nami le Tuhan pakai hamdu masih di haganupan pemerintah nami naik pusat dan subani di daerah lako pamas-maskon haganupan pacurehun haganupan namasa itu ngatongan ni negara nami on. Terima kasih ma bamu ale Tuhan gue nasihol si pada son nami ubamu Tuhan martiun haganupan namasa itu ngatongan ni gulung nami tapi yakinnya na persaido kanami Tuhan idahkam jana ipar di mata hamdu haganupan para dalanan ni golong nami terpuji maham ibagas Quran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus ibadah sanami tonggo nami amin. Paima ipatupu hita galanganta tangah hita malobi hata ni nebata negabi onjolan bata nalahu manggalang aima nata suat bani Psalmen 50 ayat 14 galangkon ma bagal nihumu bani nebata anja hagalari ma bagah-bagahmu bani sitimbulan ini sonari patupu hita ma galanganta. Martonggo mahita mangondo sunggalanganta hubani naibata ham Tuhan naibata Bapa nami baridup niuhur harohani segala pasu-pasu terima kasih mai sombakon uhur nami hubamu kalani humbamu do jalohan nami pasu-pasu negokan diar Bapa nalaingan bani panorang on isombakon hanami do hubamu nagabi galangan nami diri nami pakon humbani hinadongan nami nadok bineremuin pasu-pasu hama galangan nasi nombakon nami on gabi galangan nama pasing laba ulakon harajaunmu i dunia on ukap hama uhur nami marhite ton limu aselam bin idida iboto jana ihamalaskon uhur nami duweni selayak-layakmu nadok ijalohan nami pakon nasihol bereonmu ope huban nami ajari hama hanami marhite ton dui napasing aselam bin sitong hanami la mangondoskon galangan nami napatut galang konon nami hubamu jalo hama galangan pakon tonggo elek-elek nami on ibagat Yesus Kristus Tuhan nami amin buondoskon bani Yesus saganupan dirikon buondoskon bani Yesus saganupan
hamba panami na inaguri atas say napapasing magoranmu, serok maharajaonmu, say saut maharoso ni urmu inaguri to maonsongon na inaguri atas. Pere hamba panami sa darion haguluhan ari-ari, sasap hamba dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak kanami. Ulang hanami bubay hamo parlajuan, kalua hamba hanami humbani pangaku. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan naibata. I pasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibata maham. Isondang ke Tuhan naibata mabuhini hubamu. Janah maiduk mahurni mangidaham. Ido pakon Tuhan naibata mabuhini hubamu. Janah ipasorap madameni bani tonduimu. Amin. Shalom. Terima kasih ma hubani pandita pakon majelis sonai homa singer nadop melayani bani kebaktian minggu digital na iser via media sosial on. Terlebih hubani nasiam tim multimedia nama kerjahon kebaktian digital on. Terima kasih homa hubani nasiam anggota Huria GKPS Jemaat Khusus Cijantung naman dihuti kebaktian digital naya dongkon Huriata. Andohar kebaktian on boy menjadi salah satu sarana bata mamuji Tuhan ta. Angguadong nahurang bani kebaktian digital on hanami mangindo maaf hubani nasiam haganupan. Sanaima warta Huriata minggon tetap jaga kita kesehatan ta, ikutkan kita arahan informasi humbani pemerintah. Andohar kita ganupan tong ibagas nasehat. Tuhan ma nama kesomani kita haganupan. Horas bani kita haganupan. Terima kasih.